স্বৰ্গীয় বাণেশ্বৰ প্ৰসাদ মহোদয় আমাৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতি আপচু গঠন হৈছিলে তাৰ প্ৰথম সভাপতি হিচাপে তেওঁক বাছনি কৰা হৈছিল আৰু প্ৰথম দায়িত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আপচু যি ধৰণৰ এটা ৰূপ ল'লে লাহে লাহে আহি পেলাই এটা জাতীয় সংগঠনত পৰিণত হৈছে। বাণেশ্বৰ বসুমতাৰী আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতৰ অৱদানৰ কাৰণে আজি আপচুৱে এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে কাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছে। তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বড়ো জাতি আৰু ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু বছৰে বছৰে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি আয়োজন কৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আজি বছৰ হয়তো বা অলপ বহুত কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে সৰুকৈ আয়োজন কৰা হৈছে, কিন্তু আগন্তুক বৰ্ষত আকৌ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে মই MLA LED ফাণ্ডৰ পৰা 5 লাখ টকা তেখেতৰ যিটো এটা স্তম্ভ স্মৃতি চৌক ইয়াতে গেট বনাবৰ কাৰণে দিছোঁ। এই গেটটো প্ৰায় নিৰ্মাণ হৈয়ে গ'ল। এতিয়া তেখেতৰ নামত লাইব্ৰেৰী স্থাপনৰ কথা BTCয়ে ইতিমধ্যে সদুবড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে পৰিকল্পনা মৰ্মে কথাটো ঘোষণা কৰা আছে আৰু লাহে লাহেকৈ যাতে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই আপচু সম্পৰ্কে আৰু যুৱকসকলে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে কৰিবলৈ যাতে সুযোগ পায়, তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমাৰ ওপৰত এটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउन्डेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिसन लेबोरेटरी, OVG Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो, खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। ANM कर्सआ 2 years कर्स, JNM आ 3 years कर्स।